danas je prvi dio sezone. Koliko je zadovoljan svojim partijama kad si došao u Željezničar? Pa može to puno bolje, naravno. Ja sam profesionalac i dajem sve od sebe kad god istrčim na teren, da li je to trening ili utakmica, ali sigurno da nisam baš prezadovoljan jer sam navikao na bolju statistiku svoju i bolje rezultate. Promijenio si trener, koliko je to nekako bolje utjecalo na tvoje igre, pošto je od pa skoro spavljički gol bijenje? Pa dobro, istina je da bolje treniramo, da radimo stvarno odlično i da smo se podigli i na psihološkoj i na fizičkoj tom planu smo se podigli i onda normalno da svaki igrač osjeća da je napredovao za veoma kratko vrijeme i to su i pokazali rezultati. Promijenio si psihološki plan, koliko je dobro došla pauza? Pa pauza dobro dođe da se pripremite, pogotovo kad su ovako bitne utakmice kao što je derbi sada u nedjelju i mislim da smo na dobrom planu da ostvarimo dobar rezultat, jer svjesni smo svi koliko nam je bitna ova utakmica, koliko su bitna ta 3 boda i za ekipu, i za klub, i za navijače pogotovo. I tako da idemo spremni, samopouzdanje smo podigli, koliko može još, ima tu još prostora, ali na dobrom smo putu, kao što sam rekao. Prilično si iskusan igrač, imaš dosta velikih utakmica za sebe, da li je to prednost za nekog? Pa možda jeste, ja obožavam velike utakmice sa puno naboja, sa puno emocija i ko se izbori s tim, mislim da ima veće šanse da pobjedi u derbijima. Prošli derbi ispočeo od samog početka, da očekuješ da će to tako i pogoditi? Pa ne znam, šef dosta kombinuje, sad vidjet ćemo koga god da stavi, mislim da će dati 100% i da tu su male razlike i očekujem da svi pristupimo veoma kvalitetno prije svega i srčano i mislim da rezultat neće izostati. Još da kraj imaš neku poruku za navijače? Pa imam poruku naravno da dođu, da nas bodre kao što to rade svaki vikend, svaku utakmicu i siguran sam da će napraviti odličnu atmosferu koja će nas nositi do, ako Bog da, nova 3 boda.